Siyabonga kakhulu Minister. Yebo kakhulu. Bekunene sitawuqhubeka neluhla lethu lapha sesikhuluma nebasema Iwane. Mhlonishwa siyandivusela ungabuka ngalapho Mhlonishwa. Umbuto wami wokuqala kukhona umsebenzi lengeke ngawubona uwenda Minister wangena nesive ekhumbini. That was quite innovative kuva ngokusithi khalo tesive tithini. Yini lokwenda ukuthi Mhlonishwa ufike kulesigaba leso which was well received by the public. Siyabonga msakati iduty yemhlonishwa kuthatha tindzaba kubantu ayoba ngumlomo wabo eParliament so lokwenda ukuthi ngiyele ekumbini kunalaba hamba ngalamakumbi lesingalithola ithuba lekudibana nabo mhlambe bayafisa ukudibana nami baphathise bathi abakhona so na ungene ekumbini ukhanza lonke lihlobo lwebami usho sinetindzaba tonke utatikhanza lekumbini bese ureacha noma ufika kulo lonke lihlobo lwebami lukulo lonke lihlobo letindzaba na ufika eParliament hayi uyagalela uyashisa uteka indzaba ebiye emaswatini. Yebo bathini Mhlonishwa sive lo sibukile siyathi ukuthi kunema issues la khona even ekhathi kukhula kwetinto singabala gezi sibale mandi sibale lokwa nalokwa uthini umvo wesive saseMayiwane ngikuphi la singagcinisa khona to ensure ukuthi siyadimela inhlangothini ekhathi ihlangothi lotemandla. Cha sive saseMayiwane kanti nje vele sonke sive siyakhala indlela tinto etikhula ngayo kwangathi lo lokhulisako ngoba sathi ukuthi ngibalo lokhulisako akababukeli bona bangemaswati kwecala nje abasebenzi bahlete emakhaya bese wona ufike uyakhulisa shothi vele kunekuthi kukhule logezi kutawuqisha lelive instead bayakhala kepha ke bathembetsine ke simalungu eParliament yebo ke banako nalokukhala ukuthi yini ngasi leParliament nje marapa stamps lesibuka ukuthi sitawufuna sisebenze ngokutimisela kuze lo hulumende lesimbamba accountable abone ukuthi asiwe marapa stamp lesibuthatha nakathi emaswati no athi no atawusho through us so we're going to work ke sibuye lapha sisho ukuthi cha lokho akungendeka nje lokho akungendeka nje sivakale sikukhulumisa bese ke bayenda ke labo labendako ke hulumende ngendlela yakhe lenda ngayo but sine esimalungu eParliament sitabe sikhulumile kusho maswati akafuni ke maswati lo sitinto phekukhula willingly baya understand ukuthi tonke into yakhula but nakukhula le tinto tekusebenta naleti mbasha tabo phela mhlambe lamaholweni bayacela ukuthi nathi asithi cha at least kuhambisana kungabese le scale sesicheka kakhulu akusakhulu ngenhlanye kukhula ngenhlanye. Bathini ke Mayiwane ekhalisela ingonyama kule minyaka lingamashumi lamane isesihlalweni sebukhosi. Kuyivela kancane ukuthi ungabamba sibe united ngalendlela united ngayo for so long mhlambe thina malungu eParliament sibabamba for 5 years siyatibuta singabe okandaba wenda ngani yena kepha sibonga umveli incandi lo ibekile ingonyama yethu emhlaba sibonga umveli incandi lo inike emandla ngoba yaphela yayifuna vele each and every ifuna iwisdom kuNkulunkulu ukuthi lelive ngilihole njani nembala kuyalihola live ulihola ngenhlakanipho siyamhalalisela wekunene sitabe sikhona nathi siyawufika le 40 years siyabonga msakati singamoshi isikhathi sakho siyabonga kakhulu Mhlonishwa siyabonga Mhlonishwa nene sisaqhubeka kana ukukhulumisana nebahlonishwa sesinaye MP babe Mawik Khumalo Ntungwa siyabonga isikhathi sakho selifikile ilanga